Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imanishpataq ñuqa mañashkata Diosqa mana kutichinqa. Wakin punllakunaka Diosta mañashkakunaka wasi hatakamalla paqtashkami rikurin. Diosqa karupi shina rikurikpi chinallataq ñukanchik mañashkapish yanqalla shina rikurikpika Bibliamanmi rina kanchik mañashkawan yachachishkata alli katingapaq. Shuk Diosqa uyan chinallatik alli regalokunata kunata mihuyan. Ima shinachari yuyanki. Shinapish kikin mañashkakunaka wasi hatallamanta mana tigrankunachu. Diosqa paypa wawakunataka uyanata kuyanmi. Imashina shuk alli yaya paypa wawakunata uyanata munan. San Lucas 18 pika Jesusqa paypak yachakuqkunamanmi shuk yuyayta hapina parlutakun mana chaykushpa punllanta Diosta mañanata yachachinkapaq. Ñukanchik mañashkakunataka Diosqa uyanmi. Shinallatak shuyik tukunchikmi paypak huyaypi kutichishkata. Ishki Diosqa ñukanchik manaraq mañakpimi imata ministishkataka yachan. Diosmi tukuyta yachan. Ñukanchikqa Diospak ñankunataka tukuy pacha mana entendi tukunchikchu. Isaías 55:8-9 chayta rimakun. Bibliapika Diosqa mana ñukanchik shuyashkashina trabajaqtami rikunchik. Abrahampish Sarapish mancharirkakunami paykuna yuyaqkuna kaqpipish Diospak ñanpika shuk wawata kuqpi. Génesis 15:2, 18, 12, 14 kama. Yaya Diosqa ñukanchik munashka shuyashkashinaka mana trabajay tukunchu. Shinapish shunqumanta kritukunchikmi paypak hipapak rurayka ñukanchikpaqqa ashtawan alli kashkata. Kimsa Bibliapika rikuytukunchikmi Diosta mañashkataka ñukanchikllati harkay tukushkata. Santiago 4:3 nin mañashpapish millay shunquwanmi mañankichik. Aycha ima munashkata rurashpa tukuchinkapaqlla mañashkamantami mana hapinkichik. Imaraykutij kikinpaq mañayka kanpaq munaykunaka Diospaq munaywan shukllachu mana kashpaka kikinpaqllachu imatapish mashkakunki. Chusku Apóstol Pedro achikta rikuchin ñukanchik imashina kawsashkapish mañanataka llakichiy tukushkata. Shinallataq kusakunapish kankunapaq warmikunawan alli yuyaywan kawsaychikari warmitaka fakiriklla sumaq vaso shina kashkata yuyaychik. Kankunaman shinallataq paykunamanpish mana huyipaqta Dios huyashpa wiñay kawsayta kushkamanta warmitaka allimari kanki nichik. Kankuna Diosta mañakuqpi ima mana alli yuyaykuna ama harkachunmi chashnaka kanakankichik. Primera de Pedro 3:7. Tukuy imalla tiyaqkuna tukurina punllaka ñallamari chayamukun. Chaymanta Diosta mañay tukunkapaqqa rikcharishka alli yuyaywan kawsaychik. Primera de Pedro 4:7. Kikin Dioswan tantalla kanata hucha llakichishkachu? Dios rimashkachu ima huchamanta arrepentirichun? Pichka Jesusqa nirkapishmi mañankapaqqa krina ministerishkata. Santiago libro kallari capítulopi kayta nin Diosta mañashpaqa chaychukunqa manakunqa ama yuyashpalla kunataq kashkata krishpa mañaychik. Kunqachu manachu kunqa yuyashpa mañaqqa wayrawan hatun kuchayaku kayman chayman kuyukuq shinallami. Mayjanpish chashna ishki yuyaywan mañaqqa mantaq Diospaq makimanta imallatapish chaskinataqa ama yuyachun. Kanpaq mañashkataqa Diosqa paqtachi tukushkata shunqumanta krinkichu? Mana kashpaqa ayudachun mañay. Kanpaq mañashkata Dios manaraq kutichishka kaqpika paypaq huyaypi kri, paypaq tiempopi shinallataq payqa uyantaqmi. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachanqapaqqa correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.